akoye ne surgery na ye hwe benku hwe nifa obi ni hono nam se me koto sram ni dwa to am se me sram a mo hwe ne ngi akwala nan kwansuo wo se ye 1-2 a o se me hu me bi se me de no wura se de no ko hospital ni na ye kan se skasem me so a se me hu enye o papa so a na dwuma ye de ti amase se na adwubi nti me chese anadi se obenu nso saa ma de ache so hu nti me sremu a mpamocho atiefo pamocho man penning for bibia do obenu bia obeti ma revo se me sremu a kotodwebufo pamocho mumboa me na akola no ontimi entina wi asemman ndero de eguro de me ba no onyaka ye da ho no onya ye mam ne hu ne no a chese me tete eba me sa na nam so me pressure e kosoro nti eba sa me ko ya na me kwa akotama no ho sa akopim se omudi oxygen na de ombe ye no omodi aye na chese onya ahota na ya sen ya bafi ti me sremo amcho obi pia otie me bia kakra obia obia bombo de ano mboa na hola no onya nkwa me sremo ti kakra me so me wo kan enti kakra Aisha owo kan anono osre ye nyina se ye nyina ye mboa no na wotwetwe mu ene ye hya se bebre na ediomo de abre yen mo amode babia mu sade kye a ye bom din enti enna nso a ye di tu dwa no ebepema se ye ba studio yi mo a mabedum yen bi no enie Joyce Kusi Bariki Sunate Millicent Edu Mary Arthur Esther Efriye Esther Labi Omu Yakubu Helena White, Winifred Agbamafle, Gideon Fofie, Akosua Amowa, Evans Ohimin Akomia, Haruna Rashida, Maslin Gamedi, Naomi Odei Echampon, Vida Edu Jemfi, Ramsey Bota, Kojokum Hayford, Linda Ajiman, Ena Arthur Jackson, Nyami Enshamwa, Akama kuma fitienra yede dwumedie ne to musuma nim na mo hwaye na mode aba 5 cedis 10 cedis 100 cedis 20 cedis de obenya bia yese yede kitwa bia nsa de ode bebre yen bia ye besom menuanom ne adofo a mo hwaye ewa abrochire nso a mode bia mo hwaye na moto yen kram yen se mo hwaye na motie yen yesremo a enye se mo hwaye na motie yen keke edrumre se ya na mo nso aya na yehia mummoa na mo beboa yen na yen kɔboa atakakra omo ye ntafo nti se de omo picture no to so a won se panyi no ono ni mu na mia ese ni nia kakra na ono eyare no nti esrem se mo beboa yen na ye omo na esan de omo to screen ni so biem no nti no kakra no na ye ketekete pa wo mu no yare ni nti no na ho ode no wo fom yesrem se mo beboa yen na ye ntimi enji ye bai enkwa emfa ensti ho ye ka ye fufuo party ni ho asem kakra bi na ye de enkomo no e de aba studio ya body de huro ba boso miensa boso bi nan nie eni ase Akoma FM fufu party Akoma FM fufu party 10th August eno ane china ani eno ane echina de ohia no wayo wa papa bi wa send me message o se obesumo bi am na beje ne dia bre no maka che ni se ne nipa na bon fire wambra papa no wotie mi mboni di mboni di china etimohwe screen so a distribution no ye sponsors no nyama no mo de abreye no ene de akoma ye food vendors no mo china o ma be ye aduane e de ama ye ni nyina mo nyama na mo de abreye no e na ye de bi e de akoma o nti ye tun sa frɛ obi bia ye se de ohia ne apotoyewa anase asanka fabra na ye mbra embedi fufu sada china ya na Akoma FM so ye ba ye nya 5 years na ye di ye first anniversary anyomtofo bebre ene mo amutie to ne best show no china mo ba be perform ni bi no motie o monka e wo ni show no eso bebre ni aton sa afra o muti munyina mo mbra na yendi yen fufuo na yenka networking we yente stress ni bi emfa ento ba bi o pesa sponsor ya emre no enko yo kra obetimi abe sponsor yen e wo 0 for your number 0209 119090 omo sponsor ye bi na omo niama ni bi na ye che no ye Medima for Herbal Clinic Dr. Time Daso Grow Fine Herbal Tonic Mira Palm Nut Paste Mira Tomato Paste and a Mira Agushi Mix Obibini Blackman Company Limited producers of Z Mineral Water omunsuo no ye krojin ye papa pebi na enom
Dead spices on also sponsor yembi Lizzie tomato paste omo na nenam screen so no omo nyama omo de ba ha da na nyasem kuma Saint Ben jewelry omo okuma se afo kwanta Live Long Nutrition and Diet Clinic omo so atonso ahinsan bo nsuom Traffic Studios o printing works nyina Fakọ Traffic Studios na omo enye ema adumu ventures a omo wo edum ejaba building ni mu hwa na omo wo omoton curtains and blankets kopebi na eto Upper Create and Art Fashion School omo atonsu S-Line omo sponsor yebi EdSap Music and IT Services omo Asqua Baptist Church wa Ghana Tourism Authority and Flora Tissues MJC Foods omo Santasi Runabout omo Bay Melcom and Kings Rental Services enkonwa asada na yebetina so ye table la yebedi so caterers ni di omeduane besi so any tent ni nyina Kings Rental Services omo na ede ebreyen ma omo be ye aduane abreyen nyame ya adoma akine ya Betty's Kitchen or Asqua Freeman Hotel hwa na obehu no Stay Bright Chop Bar ono so wadwen kwanta de chemso Sisi Chop Bar or Tano so Obafo wa or de chemso Confidence Eating Place or Dakujom Overhead View Chop Bar or Asqua heya Akoma FM yechi heya na ono so ewo na After Hours Chop Bar and Drinking Spot ono so Araga Airport Road hwa na ono so ewo channel pa 8 call na ya shejumedi na se enti enyi wo ho enfri mu Makion Restaurant esi or per dispatch rider obey delivery services ede amano enti wutie yen ya wonu obi a obetimi aye delivery services ede ama Makion Restaurant aye show friend number 0244 417447 and I say 0243 101048 or say bosume so a obetua okanti ofawo as a monthly worker na bosume so a wetua woka ye de aka ne beso so ne ye be hye yenkomo na se Reverend Kwame Kwati na me sha se efri no ho wo be bisa say dey na me sha se efri no no say or ye sofo sacrifice Jesus Christ sacrifice for us enti sacrifice cry Reverend you can sacrifice ye de ba dia that's it Aunty B okay sacrifice there you beka say aforebo ana tu ho ache na ofa asem no sacrifice na esom ahodo ewo entiase ene nkyirase bebre se wo hwe enkremusoma afibia no omo wo holidays mienu Edel Fittel Edel Ada na saf holidays ana say wo mu da na mu diri na o mu kumu emwa ya forebo kese pa na o mu fa wo mu nyina so no ewo aforebo bi a Abraham ode ne ba Isaac ekobo ya onyame ebem edi so ne hwe se mahunu se wo dome nti no at the end of the day nyame ama wa nku ne ba Isaac nimpo ama nyame providing odwan na sacrifice die ye kɔ yanim no ye be hu ne nkrabata bebre okay if you say eye ade a eye tu ho ache ena ya aforebo na tu ho ache ne aforebo no enyepe sir oh yes I see difference no difference near there aforebo no I will say bibi wu tu ho ache no wu okay but odo hu nyina ema meba tu ho ache ne say ebia me suspendi me nigye ama obi ani age na at the end of the day ye nyina ye ni age ene etu ho ache no ye mfa ne say okay me ye be men me yire say kwa kumpese me kosku but nkwada wo fie akuakọ me po aduma me be fie ntema be hwe nkwada no na wo so wetima suade nti eno no be ma no watu ne ho ache okay so we dey onwi but ni ya aforebo ha we ni ya aforebo nti wo se be ma bi wo ha ana obi wo ha aware mu na yiri ko ma ne ma me betena ne nchen o the additional budget bi aba fie ba waje atum be ma bi wo ha wo hwe ne yire no wo hwe ne yire busua na yire maame na yire enua utia o mu university bill ni nyama we ni na yetu ho ache ba aforebo de
okay Romans 12:1 sa for a bopoti na enwo ho no eni na ko so da sani bia bo but yente ase Romans 12 or say present yourself as a living sacrifice. Okay. Sacrifice bia you dead but a living sacrifice as adjective na abehye ho no qualify sacrifice no dia ano odin pa eni say we are se course bia o pese wo ye bia no something of you must die. Se bibi enwu a wo say wani je na wo pe no na pese odinya the same results any possible. Okay. Metina radio so kakra se me sheda nya active on radio na me kai say me first radio station a me je din wo so enfie beye enum ko nsia se de na woka na me sorry no 9. Wow. Meanwhile me program no me 5 to 6 edebu aka timbe family as early as 3 a.m. Wow. Imagine ebi won so amakoye program wo ba bi ti se konongo me drive wa be fie be 11 abedware ansa na mada 3 na ka be fawo na me minnimu da se adwuma na me ye no enipa na me touch wo mo na minnim me dia madwia ne se me kokasa radio so me koye adwuma ba wo hye time amenyane no me ensa ne kwase me nyame enim yesa ndem tia na meka me wo days bia me sorry na me nsu aka wo na me ja ahomachi radio me sorry a ka na be fa me no anti bi yesa me dwa manum me kwa na me nsu because one ensu oto ahomachi no imagine ensu oto ahomachi no awu wo baby ametie akromfo sem ne niema ehu enti free me be sam say dia na meje 3 a.m. na maso fi kete so sa bra no so penifo be che say fit 3 ba 5 and that down rough de papa bi se we di 15 years e ba no a e free no me ensa ba no nu another o de wuni mutra ye baby so de ma won na ye bi no ba ka bracho e free no me ensa e ba no nu and that rough every day the man ye dey. Oh, the man na o say akonfo kwa be wiawo a so hye ne so a o mo time o mo de ba wo ai baby another for because I dey na no e do ko another level. Okay. Anyway, I can sacrifice ti me hye no me ensa na manyane e bo o se me dware na ka be fa me e de me ba e be kasa no num hwe sacrifice we. Okay. Because wakuma so ade ne say one, you want to restructure, help people to restructure their marriages and their homes. Enti pasia, wodi sorry ko radio so no, ene na wo dwe ho. Sabia so sabia konto, mingu obi enim ase. Sabia kwa se na meje. Sabia no se na meje. Ne bi kwa na hwe ni ho. Oh. Yes, e ma o TNT. Enti de meka ko sie ni se sacrifice there. Because me say odaseni bi owo wiase bia e wo ni sacrifice oye. Okay. But ebi mo adwene ma so. There's no one person in life and the life baby other say ye to ho ache na ya affordable. Ya affordable. Me that say. Okay. Reverend Pacho, ma menjina wo kwa ansa na maba me wo fa hono. Enti so obi ka say obewura aware mu a. E wo say onya adwen no na adwene mindset no etelte. Say me komu idie e wo so me kotu me ho eche ana me tu me ho ma ansa na aware adwen no kra bam no wotu sa na mo na de wo kan die wo say na nsen awade egu ntentem bebre e bia na wotwe bosome afe na egu question ya wo bisa me say wo e wo odasani bia tirim no kodi wura aware mu a ka aware ngu da. Oh. Na said ye bi mo perception e fa awade ho etie no awade na kasa wo bewure mu a oso di show team say wo fa ahudi a wo wiase no 50% waton 50%. Oh yes. When say covid in ma ye no ayen quarantine ye no awade akasa quarantine ni pa wo ana wudin sa awade quarantine ni pa. Oh. Say abranche otwa mu so ware ya status
status opo adwuma be say 8 no so won kofie kura obi amwa no okay but we are warefo a ebo be 6 maybe say wo wey se sia metie me yiri mama ne time e be pon what put as ma onim time e be pon tv ne yiri nim time o be pon wo yiri hwa wa be 4 5 ma wo se bisa se na wey enti ma cho wo de wo there be wo freedom no what on 5th ma obi that's right enti enka abrantia na ketesie bewura ware mu ade oso wote ase ni se me fa hudi ekura me no me tobi so number 2 wonye wura ware ni mu a esuno single life na esuno married life okay ti se je to ma mi fie time a open na wo sori time a open na wo da time a open na no wo ware wi a enye yi opekra wo nware obi amfa ho odo pasisa otawura fo nyina gu mpaso obi amfa ho ba wo ware a obi be kan anim obi be correct o obi be bisa ana je to su bio aware na nkasa ani abrabo aye boy oba na me kasa se sacrifice ni mu a bibie ni wodi su ani so a obetimi aye okay because the year king opese wo achieve bibi wa abrabo ma won nampo bete so se de usi didie obeto so obete so me me yamutuni o me yamutuni pa me na mbo senior power the Holy Ghost power okay onya me ne ba o se ayeyi I see me do wiase ba bi na mu se producer for ha me nti mpese me ya me nyesika na me di produce me ho nti obeja shoot to obeja enwema bi to obeja agro bi di se de be ya betimi ni nyina ye sacrifice nti ya me ka kire young girls wo ni se o ma me yo akuya wo ntem na me ya kwade me ya metiasi ya na metuma jeje wo ma sa asem na nokura so nya nokura de ma ne nya nokura ni se wo tata so wo tata so enan se si a wo problem bia no mu ju SHS wo mu ju university a na be wo se wo ma me wa hawo space wo ma no okay because e be time be no wa hwa shu wuntimi nto papa bi ana ne matre e wo university on bom ana ekoda no be ko university no here laptop me ensa papa nso so niska ana ofre ne ni nua kuma bi won kan nyame adum nyame ehira ne kakra no se kwa blan kwara ne be ko school no mu here laptop okobi sai no laptop no me ensa no 75,500 ana ni nua kuma ne se ndia bran kran na mpe bibi kakra ma wotike mu a wo ko nyina wotike mu a wo dwe ne ho a emrante ne ni bi su tilachi omu di nkomo ba ku bie na no ano se ye kwada yi bebi school yes na koto eraser and pencil obi dwe 7,500 one odan ni ko hwe wo mo no se mu nim da mo keka ho ebi di laptop 3 wo di eraser and pencil enti wo mesu so a wo money school budget na ye eraser and pencil no mu do university a na obi enti sacrifice ni say wo ma be du ba bi wa abrabom wanti wadi die so a ba bi abeso mu du wo abrabom mu ntimi nnu Reverend Pacho ye besen aba ho bi ma membra me wo fa PV wo fa Reverend asha se ye pa de ama ye de fro de ko ye se ubewura aware mu kra na wunya sa adwen ne say aware yi ye sacrifice na wura mu a ankende divorce ne aware go ne awaja ye bebe na o se me di 50% sacrifice na me di rem Aunty bi ma menchia so okay aware on o fa na bro for my so say marriage I to divide by 2 ways I mean sure ma and age ma M-A-R wow then age okay on say bonika say to ma something because I was say bibi na o ma de bi enye say de o say den o say no and age is here the period between birth and death to say unya warrior what it means is that when your additional force be
na nke ni ho ba se e baba be bo ma die bi anke ha wo bra mu bia no what me yi sa yina yede every one ntina ya ne pe bi so wari ala se wunya se attacks so say yes because when additional force you say but the most important thing is oba na bema need to build capacity and san wa wari build capacity. You see, any secure double to me when I maybe 1 year and between amo eden our so for cancer. You see, oh entire lifestyle no must change. Okay. Now, the other most vital again say there was the spirit of share. Okay. So share most parents S-H-A-R-E. The first one is to learn how to sacrifice. Oh. Share no your sacrifice, yes, no. Yes. Then the H means I also develop spirit for to help. Help. Then the A, whether you like it or not, no person you have to assist. Assist. So for me key reference, we say which man we didn't maybe and yes. Then when it comes to the R now, or partner no, learn how to replenish. Replenish. Yes, partner. Then the last one is the most important thing. Education. You need to educate. 87.9. Your friends say. Oh, yes. Because you know. So for the country, our young one and Yakopon in such a way, so Nipa you know Amoyepe. In some way. Nipa you know Amoyepe. Yes. What for penal as in saying? In BBM. Eh. Now who say I can't forward a good temptation. Fratam forward. What can some papa? I catch forward any buntem. Exchange fratam forward. I know my right. Near the call. Oh, so Yakopon, you see, me worry about na me no about no ban no me and Hamil. Because you about responsibility is odo bema. And your by responsibility is odo bema. Yakopon. So mema mon no mo yere. Okay. Na ma so nyede. Emre ye ho ase. Okay. Ba wonu say ma de na e den chen e mema de. Ahombrasie no. How can you respect to be an idiot? Bema bi wotum say akoi. You teach your consequence. But when you are yes buno. Yes buno. When you drop money at home kwa de ope umpo. Buno. Be respect. Wotum say akoi ko ni pema. Obi gu mani mo ase. And so respecting. And so you didn't do ni pema. Also you ni chere. Say ukunu no. Bro ho asema no. Eno nya den. Inti ni na sacrifice ni bia. Me baso. Okay. Oh, Eddie. Eddie pa. And to me, man, in a way, no. But the man yet didn't man, no. Okay. So now you need to build capacity. Okay. And son, what to me, say when to me and Yasa, it becomes very difficult because now the bulk will stop with you. You need to take decisions. You need to stand on your feet and think and take decisions. Now, if now come so much, we make your say and say, "Usika sem ubibia." It is a woman build capacity enough, and mom will show say where if you can't sacrifice, help. If you can't help, assist. Yes, because we know so we can also to me yes sacrifice. That bia one can nyama. But we didn't that she been also to me man. And more be wa ka won kwa wotona. Won kasa ade nka won tan nyama nkrofo. But when you worry about it, they also hear them. We man. And we are saying, what it means is that you end up saying, "Obana besa kuni fie." Then the state was not the free fee bar. Of course, a change. A change here. Then if I feel they feel from Papa ne asomo, Omba be respect. Okay. Because we be far Obana koe. You have a significant change. We were the Obana. It won't say first. No being a scar. Yes, what they are growing, Madamasi. What does it? First, and we the bar. We need to feel quite on. Or turn to Mamma. Or silent to my coffee, the coach, the bush for. So you can't talk to my Tom Bonnet. Okay. And Papa, no, my light and tenting. You were Dawasi. Yeah, Baba Dawasi. Hey, what on to Mamma? Yeah, and it is a yes, can I share? Yes, I could have grown, Madamasi. You who say, your Baba Damas, I quit cash. Ah, so why am I Dawasi? And she's going to say, yes, what they are called Madamasi. Okay. So, Nafi, the here woman said, you pay me, and I ni sin to be.
as an opportunity I open so do weigh it down. But in our area no so what I say yeah. Just our opportunity. Ma another way I was to make impact oba no life from did oba ko be fa na ko ye no na se be untimi kan ba be afine fa bi okofie no untimi kan timi tro opetiche bi ama no a mo che na je o so ni pia bonti a onkotom so now when it comes to education a very kakra say me ye wo mchanto town by virtue of our school and the my share of baby property the nyame bongra so asta me ma mention sa anti akua o ma mention wasabi obi timi na yire kun ofie ho di di atam ne akon me ne fie wa fe o mkoso ye sisi asem timi me nyina mani hu sa de nyina nim se ndie bibie si sa o bai so no o ma me anfri bongolo number 1 anko bongolo number 2 anko anko sentenda na kana so ne ko penche me le chana ko djuma watobi te se o ya mo bana ya de bia o ba sa so won hu bida na o ko tina won se bi dia bolo na ko ni bibi engine education should come in say baby e we sinto we augment ho okay na woti mai den aba ti woti asiesia then no won sa fe change bia e den aba wa tete ma wo ko baby dey ya foforo ba de ba ko so me ma share nso no se be ma de ma kan nyina mu no ade ba ko ma be ma bia nya bi da wa asase so mo nya bi da okay ene se ono we diska be bum what fa say ene we ire mfasika mu joint account na ye kan be be ma bia wo tie bia ma obi anya bi da what fa no nya sacrifice ni bia da bi na woni we ire diska e bum wo be diska be akoko mama ene oba no mfasika mu we are bema when I was so fee utua obosunti your arrangement in such a way so bill say wo fee obitum tua hwe o yira hwe o ma okay when you sika bi dey den atu baabi sika no a wo de tu baabi no so no ye omu mienu ba akona me kan na nkofo ntiase e ho na me peti no no high life account no bema say won kan be wala sa sisu a ejira sa account no so ko se ne die isika wa watete dia tu baabi a wa person ani dia yo be ya o kra be ba bishade ba ko e mansion so say what affects the man affect the entire family okay the be man ko abonti no nyani monyam ye boni si a e ka busu ni no ko janim guase a ye den e ka busu ni be ma adwuma se ya is be ma ko ntimi na e ka busu ni na okay by virtue be aware ntete ya onya efre na busuafo ho so hu so me ba me nto nsu family fi me nto owe family fi eno enya nhye o no wada o balance so ba ni to ba enya nhye Akoma FM 87 so fo ni bia o mutibi ka kire mbrante na baba wa mi ni se mon kanska mom na mon ko ware no eno so emfa kwam no ba de woni be ma kanska bumu e de ko ware say ye boa ye hu bia Bible say hu oba na odo no a ko ni fi ne ko de interest wan ka se ne mfesika mom na ko en ho de bi enti mi was kakra ma me fam boa be ma no mo me ware me ka chose enye enye emfa ni be ma mfesika mom se ware ma oba bi anya bi da wo fa enti oba na tekunu na ho de betimi okay phantom yen sa ma na nyo ho de na onfa nko okay ene ye be man responsibility a wodi so ni nyaso wa ba ba giwe fi o henfa ho o papa ho we enya joint venture enya joint venture jeb okay be ma so tie me de wa ho de bitimi no na okọ no akoye oba ho ande na zana ye de aba ene oba no face cam okay because don't forget say we no be discuss bom ye ade pe irrespective of ade am ye no obi a wo equal right awari emotion the position of a husband any elected position ya ntono so aba e authority na ngopon ya eden ahye wo be ma nsa ti se wo jam to forma na mo ba ne pan e kina wo yi na wo ne wo chese atumi wo kwa so kwa beti on kwa so beti ofa hwe be ma no ye no matifi na o kan se mo ba na fa chi no aka na de o ba na kan na enkra ne ya wo je na beto okay why e simpapenyi ofio yes and be ma so se eduru ba bia na wo se adopa na okoji na wo do
na obi anko bi na be konsuo gumu building site adwuma bi apart from krono de ntia mra de ntia wa so ni padua wa ho odi mu no yeah ne nyes kan tu botom we ye no a different scenario okay we we nes kan be du botom a na obedi fi a na obeti de we ye na se semna ni ho we yisika kan yisika ba we yisika okay aduane ni ho no we yisika dignity as bema as nipadua no is intact okay woda utim da we ri mubu ani chi de bia you are free wa fanti yen question no so se me be ware a ana be me be ware a reverend kind about 50% there onim say wo sacrifice 50% of your being as ura aware mu no 50% and also do no you see ABS is only okay the only thing now is there should be a change okay so wako wari na no oba no eti so oba nim se me kunku adwuma na upon tenor I see no reason say abose me na obusa o say o hefa you betima ya nse bia ene de sa be fo betima so na say na Mexico after 10:30 11 on my so and you know enya won kwa na wote okay so you can't live your life so the first now won kwa ready okay and the indirect no ka say wo freedom no what on bia it makes sense in a way just e ka won kwa kan ko pisa tan but wako fa obi ba na won na betina e ka say baba ko bi kwa yede abem inteno so wo say utimi yeden e ma san san yeden e ba so na won ware he no e na bosumi bia to shoe ba ko na auto shirt ba ko common sense kan obetima yen so e bia every quarter bia depend on niema e wo say me ye no and I make my shoe back on and my shirt back. Okay. Then also, so now on crowd, so now be also 20% of Waketia. Oh, warrior. And I was so to me adjustment. Okay. Maybe you add maybe to it. Cohesion. So we be sure 20% nanka is meant for one. This is so you're a become. Yes. Okay. So you make some adjustments in until I know because we freedom no why they was surrender in a way. Okay. But you are surrender it to make you to put you on a more safer side. Because respect to any say what worry we na for busha tendencies at okobio. They bida. No. Enye. Okay. Be me bia so no. Unyo ba power ya. Oba na your insurance. Ha. What fire the best for and can answer. Be me bia unyo ba papa ware a oba no your insurance. Ye kwa Agbozo Herbal Clinic ho ye ba wo fa be che ye mu ade kronti oba papa no eye bema insurance ye so yi we fidie no emfi ya ye ba sese ya mo akwa ba meje so Ghana hatitimu ye sa ya de bibiri papa ba ya resa di mu tintima ye ya de na se nchiri nkamfo ne ho na mo metomire bi a yanka na wa kan ade because unim de otumi ye na nyankopon adum za Agbozo Herbal Clinic no na me so yare ahodo a yesa no om se ye de ne yedi mu tintima pa ye mema ho adwuma no ene ye ne yi pa o mema ho adwuma no e bi ti se mema ya de tititim ena Agbozo Herbal Clinic eta ye ne pa om se e bi ti se sexual problems no okay particular na pese osisu pi yes say sexual easy Friday sexual weakness premature ejaculation na se for no Agbozo ena ya target ya ye ne yi papa free say be producer emema no ye emema wo problems but ye ntan kasa oti ase ye obi enkan asemo enchire no enti Agbozo Herbal Clinic aba ma memma no bibiri anase munyina say wo how bi anase any kinds of sexual problems bia na sabi oferi wontumi nkoka oba be kan chire Dr. Agbozo na ya sorry e dey amount say sexual problems no wontumi nkoka chire usofo wontumi first of all guys say be sofo me nya de wo mpem enti bomba ya ma me da bi eno no hia doctors for no say adwuma no enti ne say wontumi empamo agudi humodin and the only place ababa no Agbozo Herbal Clinic. We are expert in all kinds of sexual problems. Premature ejaculations and how obi one mo asabi oni oba konsi ni mu ontumi hu this seven previous ane ho enche
says a be brady asan when you ban a good so sabi a 4 play na otumi je no asane eno ano no na de ya wum nkanka wakoba kono ba na twen san ko bekomi no e ma nyakopo bo mo special in some way say e be reaching your orgasm it takes some minutes and so no nyane orgasm it is so nye be ma enough and so strong enough e wo mpemu a de wan fi ya wo kono wa wo mpeni biom na ade e ma no so pay agene say adwuma no beye na want to be I say wo ye wonye yes it will be to me first does me yire me ko ne ho kra was one mpeni no be bisa na minute I know say acha e bia 1 minute and I'm say 1 minute dear 1 minute man I say na just say oba no mpeni sa agbozo herbal clinic sibra hormonal imbalance poor production of testosterone in the system e cause sania man until ba your machine say dey be hwe what are the possible causes of a problem no say e bia say be produce say bia if we didie mu and I say testosterone na we system no mo and I produce enough hormones and I gain and a effect and I say dey na e cause sade no you who problems na ya ma ho adru na treat kama na e feel so we won say share screen so TV no so a we say numbers na ego agbozo herbal clinic na your branches 3 e Ghana hanum the di kan no e Kumasi hanum Kumasi wo de chem so main 5 wood insurance junction pay ni edi adwuma it is o ye be ma na o hwe me na onya de wo mpemu a enye se sebin produce a ope ene se onya de na mum so hwe na o yare sa ya de na me ka ne bia o be fein e wo number we so Kumasi number ni 0553 41 77 52 Kumasi number ni 0553 41 77 52 ena o nkran ya na o hwe be baby biara ye wo nkran kwashiman ye ben kwashiman ahemfie no ana se kwashiman KFC na kra ena 0241 75 02 82 ena oba tema your community 25 Savannah Junction enti ebia na obi wa fie nya da onya shama tema honum nyina no bo baba community 25 Savannah Junction agbozo yo ho e ho numbers ni 0557 40 26 96 enya no nkwa na yesa erectile dysfunction from the age of 40 years and above ene ni die no eta ha ye papa enti enche ne ayemre na mre no so no se eba emema ye 13 wo ye be ma no ntem eche na bia yes ebe ding se oba be yemre wo mpem omo yemre but enche dan ensho bebrete se ye mema ye die no if say ye die na die e na entini eni moja ena ediwe furusa ne nti se bi mpredu ya mo na edwuma ye pe be si ni transit se ara enti die hia ne se odu wani be kire bia baako ole agbozo herbal clinic e bia kese a wo ba me pa cho 3 days to 1 week no na wo bu adwuma bebre ebu mo akra omo yire no mo ba beda ya se na mi kunu de wi na o ye but oba wo nje no ma hu se ne no me ma difference e wo enti erectile dysfunction when the in 40 years and above na sebi won't be sustaining erection for longer we go on my erection but shedan che na san kofo obo se enye gozo me mu ye ni mu ase enye gozo emu shedan nye din na say gozo emu nye din what you say entino e basa no asabi oni oba no ko bibi kura na otumi say ade na sorry I say sorry enti penetration very difficult e basa e hardwin agbozo yeye oba Kumasi han na say wo sa prob 3 days to 1 week no na what because so ba ye be test na ya problem no nkra ha ana say Kumasi sorry 0553 41 77 52 ye wo dichem so Kumasi ye wo dichem so old insurance junction penny wo ye share you must 7 o'clock am be na upon 5 p.m. problems here me ken e ya de how na mum emfancy because one ton ya de e ya unya no adru eno tin ye se bra ya hwe e na die nti agbozo ya back ka se bra ya hwe no se ya de no ebisese enti so ba ya hwe machine be kire se ya de e ana b na de ode ne yeden e ba ne ye treatment kra ye de be ma eno tin ye se bra ya hwe when ya infections be now when infections ya de cause low libido power na ya na eno no we no enkoma me fa say boys and girls no obi one ma o ye young but oni atenka what you say ebi an when ya infections be one treating ye enti infections not me affect hormones na e ma wonya atenka woni baby no what you say it when infections no obi because infections be ye wo gonorrhea ye wo syphilis ye wo chlamydia ni nyina ye wo ahodo bebre ye wo UTI STI
edoso nti ba ya hwe ye na say oh any kind of infections and say mama ma example we ka say dey na be ma mu say me infection bi ana say bi oh on ma na obe mama ka pe na asatiko ana say bi on mo say ojunso na esufita bi ice yellowish bi na efisha bi obe ma na say wase oba no na eba na to me bi na e de pampan kakra eba otunzo ojunso ana pampan ana say be ma ko so ojunso na eti pampan ti bi dem ni nyina ye infections what you say na gonorrhea na ye that is where the term a we say ya na obema mu ya ojunso na otipes no bet benya signs and symptoms by UTI and at times and share that amount signs and symptoms be it by ye testing who the infections cross na ye treatment na why dem ho ato so only infections na say be only oba eye bibia the ye papa because of hormones na very active ni nyina ya agima it agbozo ba ye beboa o won kan na wo hwe me uti mo already no so o akra wo hwe me 0241 75 02 82 Accra number no na Kumasi ha 0553 41 77 52 0553 41 77 52 tema 0557 40 26 96 yentumi anka yade na nche say yensa bia na awo ho nsem nyina na agbozo herbal clinic ye hwe obabu wan ma be ma ne ni hia na nsu na sasan ni nyina ya de e ha adwen na de be ya meka se obi beka se de praye apramiyem na se bi impredu se ye funu ye mi so ne de praye apram enti sa wo na ntumi ama ya de eka ho na ma me nka ne sei na emema ne ntie mi yim be ma bi won ma wo ne ma no aka ne yire nkwati ko se won ko no na enwo na me bese wo ti ase se scientifically kra no oba enwo Bema ena ewo. Okay. It is I want to me ma 60 to 70% they are na mema so. Ti o se bema no so. Enti bema no so oba na eba o se won so ka na onye dey. Because una o produce. So the producer no any receiver no there's a huge difference. Obi a woji ade no wa wo ma. What you say? Enti wa wo dey ba no. Wo dey no hu hia papa. Oba na dey wo dey ba. O na woji. No on dey wa so mama. Enti se wo dey no strong enough enye what you say I want to me ma ni nyina muntu anamona mbra agbozo herbal clinic yo e bit say general body weakness okay so we say intini na edi ni pedua no e ma moja di efrusane koba na obi a wota ye weak generally e bia na waposo intini ni niama nyina no sa niama ni nyina no etimi ma wo ye mre wo mpem oba agbozo ye beboa bia na high blood pressure na ade nyina hawa ni nyina cause sexual problems no high blood sugar cause yes cause sexual problems oba agbozo herbal clinic ye be treatment de ama we ba cho fire members no na eni oyade ho enkomo na yade ya papa yi na mom no na ebia wo de akini wam say de etie ne so bo a wo de akini but the solution is not coming enti ofri say biu eni da so nyina asa ma say bi impredu asa card ye wi asa kra ka kro na ne sa enti no say bi 20 years so dia enya e chene so a enti yade ba wo na beto enti wo sa wo na ma ne ko na me nka say o ma bre na yade ne nyini pedua ne mfa me pa cho yade etimiti ye nkwa so bebri na next time I be share no me man krofo with the benefit of sex na krofo hu faso a e wo so ye papa na utumi sasa wo ye good sexual utumi nyini che ye papa yes exactly That's said ya ba say let's just say yare papa and am make obi adan say na make yeah this are some benefit it is oba no so nya active in bed oba agbozo e ba kan dey ka ye betumi ahwe ye papa enti yes remo I understand we dey ebo hu dawuri e hu nya ye papa ye pese awade no benso e man me man enti prostate yade na nyina so ye hwe Johnson entumi ma eba na bia kem ebi asabi ofri Kumasi e konkran obitumi Johnson be empredu na okojira anye se bia Johnson no kra ba kwa kituwe bi na so ne nyina ye prostate na problems e ba obi bisa se den na prostate ba scientifically prostate any specific cause bia e need e de ba na mum se unyia na glands na wo odruben ma na obema na no so e expand it was a treatment na san come back to the normal sana prostate the suban etie na ya na touching crofo from the age of 40 but now okra no from 35 kra no and there may be the probability say ubenya prostate 80 to 90% bema prostate and control Jones will be any other nti se unyenya kra no di 30 years kra nka oba agbozo e be check say okay
and also be boy test no hono etibra na bra be prostate ma e ma na yade no sin nyina yesa no be no ya ye bra na say me be sorry numbers no and a good screen so no we shall Kumasi ne dikan 0553 41 77 52 0553 41 77 52 Emma and crying 0241 75 02 82 or tema 0557 40 26 96 na mote say omo ede omudwaton de ede abafam no yekoso a eton ade kakra e wo Power Specialist Herbal Hospital ya boafo omo so yemu ema ye de dwumadie ebramu debia eni debia eye 2022 na Power Specialist Herbal Hospital onya hepatitis B Herbal Hospital Award of the Year. It's hepatitis B a etete wa brabo A B C D and E Fakọ Power Specialist Herbal Hospital sciatica unompemwe bubu wenya kompo any ulcer fani nyina efakọ honom ombetu ase ede amao kuma say owo feya say bosomtwekwan no so honom a Jasbro filling station ho na obehu Power Specialist Herbal Hospital en crying or kwabenya pokwasi ACP Main Road wa na obehu wo motokra denso or Anaji Estate oben Anaji MA Primary School no omo san ewo enura Food and Drugs Authority agi atuma omo eton edroya herbal malamix wenya malaria eno honam oya no akopa bi ato herbatin herbal mixture and powder eno so boost immune system no na jirigajiri herbal mixture eboa emema mompamu ensem cough care herbal mixture so wow ubo wano na akopa bi ato edroya herbal tonic eno so monum ato no na wontimi didi no kopa bi eto pharmacy chemical and a license chemical shops in na ko hono ma omubenya omundre bi ato o pedudu etu ana o pese oni omubo enkomo nto a fre omo e wo 0244 544422 ana 0200383831 na yanko Dank Herbal Complex Limited and also apomuden ahye ya omuwo infidia papa e de hwe unipaduam ehu yare a etete utitiru enemu enyarewa de eno ani Dank Herbal Complex Limited omo Kumasi pechi number 2 omo ben City Life Hybrid School honom fre omo e wo 0266 593330 and 0244 017556 na ye Kokovi Organic Tiger Nut Extra Fine Powder atadri ayaye ne powder ni edi egu sachet mu ayeton enuane dro bebre ewo ma eboa ye nipadua no oba wonyem utimi edibi oma nofo nso utimi edibi na ompem nsem enkoye oba be ma ompem nsem enkoye nso a Kopekovi Organic Tiger Nut Extra Fine Powder ni bi nedi de ohia ni insio de no wasa egu cup mu na wo de afra unya pano a osifa boso mensa brampa osifa pano fa boso na ebeboa pa enti Kumasi abebia na Ghana ha bebia supermarket bia obekobia no also Pekovi Organic Tiger Nut Extra Fine Powder ko ne kopebi o pedodo etu afra omo e wo 0200 777277 and 0505 408862. Good morning herbal mixture enso eboa etu enyarewa se wo honam yaw kopebi na eto na enom oba obu nsa na embayi a eno ani good morning herbal mixture pressure diabetes ni nyina good morning herbal mixture for Dr. 3 days e was 0246 594117 mo amwo nyi adubia se kwan ne so no benya bi e wo for over the counter shop o atasen kwanta Honorable Sakot dear Atobiase Market 1 or wo Mr. Kwaku Drugstore ono so ewe dubiase Mr. JB Drugstore o fumso ena Francis Mensa Herbal ono so ewo new edubiase yehwe dwumadie na sene yede ye babia wonya hole in heart ede to manim na ye kasa ne ye refi ye yamfa ye momo number na antudwa enkonfo obisa se na ye first can fahe mo amafra ye personal lines no ye da mase papa ye number no enie 0530 507 849 0530 507 849 eno eni ye momo number wo pesa wo boy ye ba muhib 7-year-old boy a wenya hole in heart no
ode usika no ebefa ode ode bebre ye bia ye besom edin a ebeba no eye James Agblevo Akoma FM James Agblevo Akoma FM 0530507849 ye nua ba bia de bia ye jijiska wo so boa ye eye Ohima Claudia Enkansa o Rockland USA nyame ensha papa power brain 500 Ghana cedis se ya o se ye famboa ye sika na ye jeje no nti Ohima Claudia Enkansa o Claudia's boutique nyame ensha se de bia odom eboa yen e wo bra ye jiska e de aboa ye na aboafo ye ko break no na me wofa PV Jantwa Datson ena na e kasa o sise bema o ware oba papa e your insurance e de ma ho me pese ho no o sisu pi no kire ye mu ansana mako Reverend Kwame Kwaten ho na ye de nkomo no atwa so bi na ye di nkomo ebisa sese bema o ware a na che se wagya obi bia o do hu nyina agba afore e de ma wo yere ene wo ma na e hu nkomo e na ye bo unu e bi nyamfa na fidie nto ho a ye di kan de na ye nko ba bi afre no no so embetie bi ofa now see oba bema papa ana oba papa your insurance me say bema yankopon bo na onya oba papa ware na oba no be ye insurance ma okay and I'm saying that say young fan say o my school fees aso e baby bi nti wi sika no na oba na timi akwa kutua sika no unya sika no no afa na kuya no ankwa school fees no na yesen e bia wo na 2000 na wa hwena ale 50 cedis bi account so we dey case card kutua why dey oh okay the insurance no to say ada ho akire wo no na ko insurance wo ko insurance no okay na pe bo shaka kra bia na o kan ya na wanye bi dia yede ma ti be ma o boy re bo shia ada be nyeska wo twi sika yede wo twi ama no o be sika de e won won sika nya nyina na de bu aware no sa umma o yire kwan na o tua na o so atua utumi na woni o chemu ano e ho na wo fa so mpe no yes eno ti me sunsun so ya no mo chemu ayi na you pay your bills determine everything in the house okay je wo yire adwenkyere but always be the man on top of okay yes issues okay on top of it but man if ni pemu fi say may be bia boa wa so be it okay okay ba so be o ti me sheda na me mato ya bed ya so banto debi enya ye che debi ye nyene sa okay Reverend Kwame Kwaten ma membra wo hobium time na wo fa PV ka joint account ho asem no me hu say na o no de pa na so ngofo so tufu pa o joint account emwa Aunty bi de tie wo wi ase ne se se wo ye be ma na o di sika ana be ma bi di sika ma na yire no hwe so yi a enche so ba bi atumi hwe sika so yi okay so okay awade e wo wi ase nyina wo fa ne ma egu no kase pa yi sika sem no kwasem na nyame ni eni ntimi ni PV adwen se aware sika sem na ni sika e ba aware fo ntem no oso wo mo atimi tutu sika sem ni yi okay on say be ma sacrifice ana be ma de ye wo a o ma me wo na wani ti na wo so ye be ma nka betimi ana dun se egu ti kakra se boy mewo ye nya wo to na ye be ma wo so ye be ma especially be ye African ana Ghanaian na be ma na ye be ma mewo because be ma utu wa che no fa wo sacrifice no enye tu wo yire ene wo manko awo oh meka bema ase bema ai ye wo bema de bia meka asem bi bema ne ma meti ase na ne yire ti ase o ware ma bi no because African mother bia we research bi e beto odwabre bi me madwuma yi sa ye ya ware semi bema bia ne ma meti ase no ma mi ni hu ne ba bema ne se oye ni kuno ketwa ye kare bofo ma se husband substitute okay and African mother be atete ne ba bema or tete in such a way say ne yiri nko andi ni sika African mother bia uka African mother be atete ne ba bema especially say ne yiri nko andi be di ni sika ono ma me no so di bi so enti ye Africans no bema bi wo wa na ebusua kura wo dem no ona ye omo breadwinner
de ka abusua wo ya na yire ne ma no abusua ni nyina abusua bi wo ho a ukọ ware bema wo mu a omo expect say wo wo ba no ubetima boa ba emi no wa hwe yes because remember bebre wo ho omo your working project sabe ka sa ati ase working project ni say on say abusua bi timi hye da invest wo PV janto amu ye peja no ne papa de ni dwetire nyina behwe no se ne papa ne beye obekọ retirement no na woni sika na ni sika nya bedi PV ho no dia hwe kuma no okay but nti abrante bo o si so a it the embargo to no so kwabra ya hwe wa bedu sabre wo ware ya ho be kire yen nti hwe ya be 2 years and 4 years asa no ware wow because obani ba dia ba ye ho no eso beti ti sa ba me o ye working project o ye project bi abusua ne ye o mu invest woni mu na obebo ni nie nkuma no nti be me bi okọ ware otimi ka che ne ye se maame me papa ne maame o mo ni da me so me nie nkuma o mo ni da me so me wo fasefo ni da me so nti wo sa wo ba no se wo ye wadwe se wo pe kwan bi so afa so na be ma no ne remittance se o se ko papa ne maame ni nkuma won enko a pe na be ma ne maame ne wu benya asem esi de bia wo ho pa enti e wo se oba bi o ware be ma wu be ma ko a ware no na sa be ma sa e so no ye joint accounts e ho ni asem wo de radio sa be ma ya o ye working project oni na yiri ye joint accounts e wo se busumi bia me client bi je ye yo ne yiri ja ware ye no me ka wo njini ne yiri ye adwuma be ma su ye adwuma wo bank e na o ma hihye se busumi so a ye de 100 e be send be ma maame ye de 100 so asma akoma oba no e maame nti oba ne di onim se de bia saa na ekọ busumi bi tie busumi bi be ma ne maame yare ya na o so de 100 ne kọ no ana o ye se no me fa 200 bi nto me maame di so na me send because oledi mama te se wayare pa wayare na fortunately unfortunately no oledi se case ka no wo friend na seba mistakes e do baby nipa ye inse so friend ba be ma no o friend na seba da wo ada na se so o share mani kun e yo mo de ba be ma no e di 200 that di 200 at sika so ama na 300 woni na seba ne kasa de kama ni kunu ba no se eh na se mi imagine na se de bia no di 100 ma me maame mu a no ase ne 300 kwa o se de bi o menya sa o eye sa busu mi nko a se sia me no kase marriage no egu joint account na obatie enka ye kokro bi ni nkro bi so a awade e o sese ye fe no egalitarian o kokro bi so sese a o mabọ modern US no ni Europe ni other places no egalitarian eye adwuma egalitarian ni nyina ne se wo ye sociology a on ene aboso ekura emma bi no hana bia me ni PV be difa kakra bi aboso ekura emma bi no emma bi mehu emu edu o ti sa me ka cho no ene so fu plane na hwe emma bi ekọ Dubai ni ekọ China ni ekọ ha eni jetire kura wo mo a na just imagine say wo baby wa jetire kura no eni adwuna hye ni tim wo di ka jetire no ho a aware na be sei maka nsem mienu wo baby wa adwuna kura no ni jetire kura no o de sa adwene tina aware mo ebegu because ya ne bi mu ka wo ba sika yenni yedi ba yedi ni nyansem ti mpacho ti yedi ni nyansem na me ni awafo bi bɔ mpa ye be ma na adwuma sei oba ne ye banker sabra me ka se no ye area manager as me case about 15 years ago sabra no na ni kunu se ne yire je 6007 tie ni yo be ma na adwuma sei was reverend se me yire to milk one or to milk say ba ko tin of milk a obaji woni kunu adentra because obasika yeni enso ne sika no mu odu milk at me se be ma no
or driving me to fear no so. Oh. Reverend, mintimi o. Reverend mintimi. Me you to a tin of milk or say me chianica. Say me so me you kura car. E di twa me se sia ba. Fu ana so atie no or say me to she. Me pese me ka say joint savings be ma no oba ye no. Me de me buy. But me de me hu say mufi se mumienu onu vision na say project asimo animo no se mufi se moye joint account joint savings towards project bi no ba no woni savings na be ma no woni dia I think is the best. Okay ye beba Reverend Kwame Kwatin Hobio na say ye wie a ye be so mo say intiwe no awariemu what should the man sacrifice and what shouldn't he sacrifice and no any next questions ye ba ye be bisa omo na won si akacha mo sanya me aduma china ye ba be di fufuo na fufuo na ye be di no ye wa aboafo sa aboafo na amboa ye ne a aka fufuo nipa be over 1000 e ba be di die ye nkwa ye ntimi enti ene ya aboafo ni bi enso enterprise life insurance nti enche bia no omo ebeji akonwa ne ye ne omedi nkomo kakra bisima ba akomienu enum abroso ye bi so omo say enti enterprise life insurance ye bedi fufuo na mo so nka mo ba musen we waye oba papa be ma aware no so atiase so oba be ma onye oba papa ware na no waye insurance amount enti enterprise life insurance ena yene omo ebaba bedi enkomo na ansa na Joshua Akwa ene Daniel Eduam ebetena se no ye call MJ Seafoods omo upensuo mu nama ano ede na ye fresher eno ani MJ Seafoods omo wo cassava fish, shrimps, prawns, fish fillets, fish slices, squid, octopus, oysters, lobsters, tilapia ni nyina ubenya bi ewo MJ Seafoods omo wo Kumasi heya ena omo ewo omo fantastic runabout ebe Melcom ena Ernest Chemist for omo number Kumasi number no 02494 79120 02494 eno Kumasi ena Encry number no so 0246 302043 yes remo omo ye delivery services enti so we here bi se bebi awo ne kwan wa na so na ma ye boss yi me kan ye ya kon wando o pese otobi na weekend wo so di twa wanum a o frɛ numbers ya bebi awo bia omo ebebre wo bi me se Kumasi omo Santase runabout omo be Melcom anase Ernest Chemist ena Encry so omo Tesano apenkwa ewo Brenya Avenue omo be papaye fast food no eho ena obehu wo omo nam Food and Drugs Authority age atuma eboa ema yenya enama anuncio ede fresh seafoods koho ne kopebi yebeko Enterprise Life Insurance Company Limited na ye maami edimienu ntese menim se Joshua na atnasio se Daniel na atnasio me bacho oye Joshua na ye Daniel bacho good afternoon me Joshua kwa okay any good afternoon good afternoon boko die nyame adom ye de nyame ase Yesu adom ye ho ye pa ye easy Friday and na ma beto e cha ye be di fufu yes Enterprise Life Insurance mo de bo ho abebo ye say din e die ntia meda wase say akwanya kese adama ye Enterprise Life ene Akoma radio and media general ye pese ye nya ayonkofa kese bi okay na ye free say sa akwanya yi ye china program be yi ebe ma sa relationship ayonkofa no aye kese okay enti ye mpanifo ama ya opportunity na mama ya kwan say ye mfa ye ho bedomo okay na sa bigger platform yi ye so ye na ye ho adi okay na afi so no ye ma mo hu say going forward no ana ye kokọ yenim no ye no be ewo ankofa kese ye da ho a bibia mu ne be try ye de ho ye de ho be him okay eno ne butan ba ko a nti ye pese ye be ka china fufu party no ye to so mienu ye pese ye ma akwanya safa sa akwanya kro ya so na ye clients ana say ye customers a ye wo Kumasi ano
ye dan ho adi sonko kire omo wa so omo didi no ye pese omo say yo omo life insurance e we ho no we have their interest at heart. Okay. And Uber enterprise will be a friend say we are always at your advantage. Always at your advantage. Until you can enterprise is your advantage. Your advantage. Until you say be a customer be our so back so you be no. You ben no na e be an insurance away or life insurance no. For education, funeral, on one gas an investment any savings no. Oyam wo bi wo ho a obi wo kra person ogi ne sika ne bi. Nanso ebrem mama in my office. Until you nya sa kwanya ya customer service team no beba na obi epeso checking the policy one yamba na sa akwanya no say bia opese bia oti bibia ase ana bia ne policy ni kwa no peso yensesem wo mu a yamba na sa akwanya no na de etoso bie mu no so no omo ntie nka na omo nim ye omo nim bia about enterprise life and insurance no ya fa sa akwanya kro na so ede ada e ho adi a kire omo no mo say enterprise e do ho boy a is always your advantage. Yo, enti yembe bisa mo product waka life waka education. Yembisa mo product na mo wono kakra. Okay. Se be yo mo mutie yen no ebe hu se oh ye wo we wo. Okay, mpacho me da wase. Enti enterprise life product e wono edoso. Na me intimi mboni na. Se me bono tiawa. The product ba kwa e wo hwa em say ye wa santememu. Ini me ye hu nsem. Your product be a friend of Funeral Plan Unlimited. Funeral Plan Unlimited. The amount say, "Ma wakwanya ma do ma me no papa eba sanhyehyɛ yi so." Ti nyame fasa ma sebi msremeka. Say bia ewo bi beto omo bia no a enterprise life say ye bebo am waye. Omo yi fefefe enye eye kese but the free bibi abrofo ka say a dignified and a decent burial. Okay. Inti sa kwanya no ebeto ho a ana say si a sebi msremeka. Na ya bamuni ama sika wo de be sa yi no nti no Funeral Plan Unlimited de ye no enye wo ni ye hwe pese na untimely event of the situation on ye hwe eni say ye ba na ka ba fie usually ana nuanum no bia contribute kakra nti wo de wo be contribute no sa wo ye nhyehyɛ no so a na ye ama sika na wo de wo de hwetwa ho ana ye wo say education policy and so product a fa yema school sem they say obi apeso de no back school you say your free education yinim sa menya ba na so ma free education no o kokora akade e ka ho no enso kwa iskasem in enterprise life say or education policy abetimi ayama oba na edu tam o SS university a yo hia ne say obeba your office na ye nso bo so me bibia na contribute kakra no obeba your office na sa responsibility sa so die no yes we are taking care of it for you na ma osmajo it will pay na obeje so me a on fa won sanka at least there is somebody who will take care of that responsibility for you it no so dey no and your savings and dey wan kasa na wo di sika esie for dachi obi ni mas echinasem you say the bia 17 don kodo a ija do kodo a koto wan ye jam ho nti no so ye savings wo di to ho a eduru mu a wo ye sika e bia wo dodo ana so wo achewo no wo ko ho yem no wa ba na ye dey no so ye dey sana no so ye tie there are other ones but the main into you better trust it Mr. Joshua akwa he find obi hwehwem a Kumasi any bia other regions no wo na bia telephone number bi obi be say ye ya ofre wa all right nti enterprise life yakwa say obi ga say MTN because everywhere you go but you baby we dey me have to kakama you baby na Kumasi ha your offices me your branches me okay nti ba ko we edum ultra Ramsey asori na Stanchart building no Stanchart maybe a Stanchart Standard Chartered Bank one okay sab building na mu a ye wo machi Stanchart na chi ye ne absa na ye opposite nti we do na wo kra de market nti wo pay insurance wo pay car wo pay trustees wo pay bibia ho na edo ana life no so e wo ho ana yes our stadium Abude fast food okay esro ho or another branch ho and also enterprise office ho to buy be sebo kama o number na okay nti number me de betudwa 0243 382 376 okay nti number another number so
0249 02 77 89 Enterprise Life Insurance. So what's one hour you say I be fufu na se fufu de insurance kwan akwe eni twaka bi a obowa yes obowa fufu no obi e baby obi e sponsor ye bi wo wi ane ase aton ni ama ni nyina e wo media general platforms ni nyina e de amount enti se wutie ye ya say enterprise fo abade a mesumi your corporate body mesumi de umba be dan Akoma FM fufu party na opese o sponsor ye na for your number 0209119090 and catch you cry ubetimi ababa be kaw ene ye nkomo na ye bono ene easy Friday nkomo ye bono ye should a man sacrifice everything for his wife and children eno any nkomo ene ye bo oma ye ni omudi nkomo ye Reverend Kwame Kwatin or your head pastor Baptist Family Worship Center married counselor and then family life coach ena Mr. PV Jantwa Datson Boatin or your entrepreneur or your career coach or sign your development consultant and then what's in same bebre or money eche enti afen ye by a topic kese na emu ne ebisa say what should a man sacrifice for ne yere ene ne mma or wari anachese onu a oni abrabo on his own biemu ana ofa yen sha sem free ho I'm saying my can be earlier. I will say we take care of family. Okay. So let me simplify it. A man should provide everything for the family. A man should provide everything for the family. Wife, children, and the extended family. And the extended family. Yeah, you free mo. But there's a caveat. A caveat. The man should not neglect himself. Okay. So a man should cater for his wife, children, and extended family. Name momuno. A man no. You know who entry Anna. Yeah. Okay. What for because you see, who takes care of the man? Who takes any man? Na man never pay me. Wafa, am I also papa no way? See, the idea was a man Matthias here be boa pa. If you kwa no we no matimu. Consider yourself as a legal alien. Legal alien. Yes. If you na wo be man no you no ma wo mu no. Hey, if you consider yourself as a legal alien, a be boa ube nyina che, ne maybe enyo wasem bi. Hey, wofa. Oh, say awari bi egu. Ama nam be man papa so da. And I just remember Kwame Kwatin e be kire Many times what to say so awari bi egu ne free be man papa. And if you ban papa. De bia ya na Nsem ma no. Oh, ntina sanefo bu baby say ba ko fo na ware anke be ka say ne ho ahi. Ne ho ahi. Ti be ma say o ware a. E wo say o ti ne me bi ase. Okay. So for church bi. Okay. Ye ma me mo ye me man. Apart from say investment ko awu mo. Ma me duru ba bi a. Se ye mra na etia no a. Onya ne ba be ma na ko be wa. Of course. Sanete. Wa fa sisu biem. E ma musu ba. Of course. Ti say o ko ware na wase, wono wo se na wo mnum na wa. Maame no. Ono o twekura. Oba fi bi ho. Tim wo hwe oyede wo ma. Na wo twan ni na okohwe wo papa na won neto no. Nti afi bedu baabi no so wonya ne ba be ma no a. Nokura wo mnka wo be ware but emra ma no kwan. Emra ma no kwan. Wow. PV me ntwa wa no psychologically. O ware ni mpo. O ware no kra. On say ya na se mo mai. Ben mo ben ni maame pa no mukura muka ado maame wa awu ana ani wa ware no sunsun ne de atare to ye ka papa aso bi kwant mi nka se ben me ni maame wa no ai TV to aso Reverend bet to aso na pi o fa to aso e na mfumso ama ye sa efi ni ma ina mfumso ba kwa ma ye ne se ben ma mfa nhye wutiri mu se me ya ma wo mo me hwe mo mu nyina o ma ba behwe me ma be man fan sheni trim fa sa je ni hwe wutiri mu da we say on sabesi fom you see the good thing also you say ma wo me hwe nkola no okay o mama me the need comforter me bo me brain na me ba fia bi bi di nkomo me soma obi ehye nyina te me so me hwe o mo nyina o mo nkobo mbra okay afeso no ba no se fantanie kokuni whisky ni a gia ma bom pa ya ma ba se me betena wo se be mate wo
It's ya neba David. Bema fasa ni shoot. Okay. For abra bon se san obabi ade. Show no muntimi may self sustaining individuals. Okay. Until they be me come say high life account on my hu Wo fe no ne de hi. Wo sika bia no go eno ko ma hu hi unche bibia. O high life account no. Sika bia ba nsem bia na tibitu baby. Okay. Eno se duru baby na yoro man kwa so mbi wa momu. Se sika no de emfansa nka. Wa wani gi ma wo cry dey. Aba ko wuni ni gi a. Ebujan beda mu. Nti sa high life account no fa be ma ne tetu ho de ye de. Enye huhu bi account o. Ah. Na wa woni me bi hiam. Okay. Oni gi bi o na fu be no mu si so hu omo. Sometimes woni 60 65. O ma na onya na fu na no mu tran baby coke ba ko fanta ba malt bi mu tran se bon se o kofi na wo kra ba ho. So me ko dru baby se o kan sika kire wo ma. Wo no sika wo ma. Debi. Mema ye moye brasa. Okay. Wo le hwe nkora no. Na me ya do no mu nyini a. Hwe busen na wo fa so fo hwe bi. So na omunyini no mfi so ye ofani wona hwe afiaso me command taku bia so be it. Okay. Ba mane nkoye se me ja me hu sa na ma hwe omunyina na daachi. Na nipa na wo ko hwe no. Wo mde na mbeto na sa fre no. Won di kan wo ja obende. Me say investment na say. I say. E no nche se men hwe obi a. Okay. Ye nim nyame akwan. Okay. O ma hwe bi, hwe wo fa asifo ni bi. And the most importantly. Okay. To obi a onini baby a wo hia ni baby ne ho kire no no so ma ne ho hia na hwe no. Onye busuani, onye ba. Yes, wo hia baby ne ho kire no hwe ne bi. Okay. E kire na wonim de besi. Oni bia no ne be hwe wo. Eno ntina tam bia na mentan fo to fo awale na. E ko gina so dem. Sheka awale no. Be kan say wo wu mo enkwamo. Na ni pa me to me na ma hwe so aboro. E kire me de besi. Debi. Wa fani e. Be ma de. Show yire, show ma. Show busu. Se de wa ho den ni ya me be hie wa bitimi. Japade bia bitima ye de ama wo. Ni mom enfo ni ntu se kwa na yin aba be den. Abehwe. Okay. Wa so bobo ho ne fa hie. Me ntwa ho debi. It also be ma crowd team high life account will you be now the dressing. Ah. Na contribute to me be tell ma a chance oboro. Debi. O so na pa wo siesie ho. Wo ba na kura no. Wo twam na dwuma ko a otimi frɛ no wo de wa kyerɛ. Papa na ekolo. So who are fe we siesie ho ye. So so more respectful from day one na wo wo m kopim da obi wo. Okay. Na nko ba se bi du ba bi na o ma me di nsem no bi kyerɛ. E me bi case bi o ko bare a esa na se o ko bare for dia ye nhwɛ. E na akwatim ka me kyerɛ papa. Papa no wa wo bi e be usika be tuma hwɛ ho a. Be de wo ba kasa se me ya kyerɛ. Se wo da ma na ko bare a. Ye nhwɛ. Na ma me hyɛ na me wa na nya bo hu na nifa. Bema dear. Yes, I mean, but don't ever neglect yourself. Don't neglect yourself. Okay. The coin be a person why you take care of yourself. You take care of yourself. Be honest, master, why happen to cover it? And to move duties and responsibilities, you can't want me in intention. Yeah, but we in name and your bush and we in name. Wow, moon. In Chahon Tonkin. In Chahon Tonkin, is a mission made in a Yes, Bible should do academy, you know, move back on Casa de Bacono, Facoche. Reverend Kwame Kwatin, what shouldn't a man sacrifice for Nema and in a year no? Ne PV, I can't be brave. Na menene ya dream. Apart from Jesus Christ, our didn't nkwa eto ho ma ye. Ma woni pa bia attempt say ne yiri nti wo. Ma woni pa bia ente be me bia ni say attempt say me wu ama me yire. Eh Reverend. Me wu ama me ba. Oh, say me say ya sometime me wo fia me ka che me man say. Ye nyina ya ma menyim ye 9 months. Me nya premature. Ai, na mo treat me say me premature. Ye nyina ya boso me nko. Ene ye de ti wosa no. Ye nyina ye wo moja. Me kan sa na me nka say eno yire. Okay. Enye nwumadie bi ma wo yire because me din kan ka says sacrifice no. Enye ma ayade eso pa. Chance edubre bi a sika ye yi ni da ne wo hwe se wo ma wo yire o betime agina nyina so bi so abrabom no ni nyina aye sacrifice. Okay. Nemum wo mfa wo nkwa sorry wo mfa wo nkwa wo nkwa no wo mfa ntu bed mama mfa tu. Okay. Na me wo school
na me mate baako ne ya masters ye ko break a won ko bi ye ko break bi a not classroom ye ko break bi a yesu ye nyinyini na ye wo Nigeria fo bi wo ye class wo na da ko ye ko break by ene ba ko bi sa ya damfo yi say pastor Nigeria fo no music pastor you don't go to break obi na nurse oh because of the children just enquire nti only dimpo and Nigeria for catch say pastor go and eat your children will come and find their money what I say kuna go didi o mani nyini a on be pom sika e do brebia na e ma catch me dofo say e dan ya ye ho a ye de ya ho odi nyina sisie nkolamba wa bedu bebia bebuobuo enye mo febiem kwa aba ye nu fufo yes enti de pese e kan say ye bibifo no so hwe bibifo a ya na ye ma ebe ye yie mposo ombe ma ebi edie no ye tua ye nam ye tua ye kosua ade ede bia ye tua because ye prime time no ye sacrificing me now without thinking about saying a PV can ye ho okay enti o say ufa bibini siwa bibini mpe holiday ko bibini ni sikasem holiday nka ho akwantuo nka ho bibini holiday kura wompe enti wo ye bema na me say yankofo bisa me so fu nti unya time rest me rest papa okay go de bia me ka chen kofo say omo ani me pa no me ka chen kofo say me mabra boy me amedia o jaze okay me ti eye me amedia mani eye me amedia je me pen na me de hwe enti wo say wo nso say wo ye bema no wo kun wo ye di obeye bia ma wo yire ni age wo mani age na wo so PV beside wo say when the bema be mani age na e ba me team who watches over the watchman who watches over the man edubre bia nipa a omu depend on you we kanasem wo one person obi aka wia no bisa wo say me nso when na count the atre no okay but what I say enti edubre bia imagine say wo yire de ne di aba so wo ma 5 a obi a de ne di aba papa ya no odwe laptop yi obi a etire ba ku be ma ni ti ba ku ena sanse mi nyina egu nti mo se dubre bia be ma bi wo wa adwendwene wo how ya de bebre because onyo obi mpo na we reduce weight e wono so no nti ye ka sacrifice wo asem no me kai one time me ko e conference bi o ba bi na me ta no me ye conference nti me hu papa bi no kwasem nyame ni me nka semboni bia ba wo hu na se bia so on shempa boapa on shata de pa na ta de kura ehye no kura bo hu na bibi ti me ka se wie na question time du ye no na papa ne be ka se o si dan ama ne ma no edan wo si enti otumi nto atade mpaboa otumi nto mpaboa otumi nto hwe je se ne bibia ye ne ma ti me sorry bio na me ka se anamona wuto na yo but think about yourself okay papa dwene wonso wo kakra wonipa me ka be ma ho ase we mponye nipa be ma ewo mu a se na PV kan ye no you have to make a day for yourself be ma make a day for yourself wow baby tina me kra kwa me so me obi a me penwom pa okay enti edebu a me timi kotena baabi kotena baabi enwiem na mesiwo me bonwom ma me kra eye me day okay enti onipa nya daje ma ne kra bema nya daje ma wo kra okay nipa wo sha atade pa wo confidence ba wo oh yeah yeah no crepa we dey omo aya mo ta dress no mo kwa so mo tsapa enti bema nya day bi si wo na siesuo hu yi ayo wo day okay bema wo ba se na PV kan no wo ba a wo ya chede ma wo a oba no e day bi wa on shedan hostel special e man muntie o ta say o se edube bi a emema ye yire mutumi hostel special o hostel special ni ye se papa nda trafie no wa ye bema na kra aduani bi ama no favorite food o ta say favorite food no wa ma na aduani okay os ma kan aduani mienu favorite food no wa ma na aduani ai ati ase eti emema sa wo de
e concern so a e meme wu ntem ma bi kura timi bisa your will ansana ba wonte so ba bi kasa won so kwa ne di ekina omunyina adwe ni say e be ko first e de ya mbe weja e uni wa so ta say enti say je mudwe no ya na munyim say e be content of course standard here because one ya na mema ne yemfie no kwa anim kakra cha ya yira no na essence yemfie no kwa anim kakra cha ya yemunti no e wo say yenyini wa hoodin enti ye ka hye nyame ani monyam say ememe ebo modern ene de ememe bi bo modern pa ba wo hwe wo yiri na wo hwe wo ma ene wo be hu ememe bi na ya tam ya yiri ni emme nyina ese ko South Africa wo be hu be ememe bi ni yom se ye ko Abuja na omukọ me patcho ni nyina ya ade a wo ye e de ahanse wo mema ya wo ye no because one dwe wo ho a wo be wu Reverend Kwame Kwatin and Mr. PV Jantwa and yani omu edi enkomo ewo Akoma mu Nsem dwumadie so ene ye bie your phone lines no enten pa na emema no questions bi wo ho bia wo pese wo bisa na me kra me ntimi bisa mawa wo so wa baba ba bisa ebia na wo ntimi nko Abuja ntimi nko Dubai bi ntimi nko Lagos ntwen aya akọ aha akọ what I say na Reverend Kwame Kwatin so eka bibi have a day for yourself ye beba apomuden sem so emema nhwo mapomuden ye kra bebre me nko mu nyina ni nyina beba so na ene Reverend Kwame Kwatin ene wo fa PV Jantwa etumofo ewo ho ye numbers no eye 0243 114497 03224 98035 Freyen na yembo enkomo se bema nti wawari eno wa na woyire na wo manko a na we jeja wato hwasaram wo de che say wo fa ho kra 0243 114497 03224 98035 na oni yen embra embebo enkomo na yenko 3p garlic mixture. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Aha. What show your TV so am pacho ma volume na nko from kra na yenti why? Okay. Pacho you. Okay. Hello. Yes, pacho odini baby akasa fi. Okay, because you aka control. Very criticizing so much. Brian pacho yeti o. I'm sure I'm okay. I'm okay. As you say, thank you so much. Brian pacho sign frame biom. Yes, ma ya mo hwe TV na mo frame no. Ayan mama mo TV volume na kofom. Kra sana. Money yen akasa esa na mo amo sign etie mo ho. Hello, good afternoon. Afternoon. Pacho odini baby akasa fi. Me pacho yo yeti o. Pacho agba for me da pa so na kan no pe but let's say me before cladio amam. Onya before okay me point to amam. Okay. Woman so na me for den ejuma ba se ejuma se aye fifi bia enkora wo ho ye hwe me but amam ahochi nkuno oti journey square street equipi the day abanning kind of because everybody been where they are and can high you journey fifi you the business so going to be my yard in abo yo ya da papa. Hello, good afternoon. Good afternoon, madam. Yo me pa cho din ni baby akasa fi. Me di question kasefi kaswa opesma. Yo pa cho yeti yo. Asona pastor ka papa do onkola five me studio kaswa fe young executive. So what is that school there? School ya do the English way our day. Travel training no. Le do ka say ba ma de che wo kwa. Do what to be arrest. No ya me bi na asa me bi no. Kwa pa emba no. O ku ente eni say me see akọ weti ni le juma. But me feel na why you secret no to no. Me say by person say oh me le be me fit me kama. Me ba me tell me so me ni ke perfume de good ni de wan ni be me de wan na we ka inquiry into that to go that a problem pa say and ban me hwe me be be problem e bi o say you get your what you pay but you need to
That's part of the Katuba. Yes, that's papa. Emre, dear mouse, dear Beba. A man, for now, they be a money to me, money to no my own who's second to no. Hello, good afternoon. Good afternoon, Yo, me pacho dini baby our casefi. Yes, I'm a Sajano, Korsaba, Yoko, Korsaba. Me pacho yet you. Like to be a roof, just a Uguayan Pow. Yadamasi. Program I will motivation I will be my other papa. Now, if there are most of the program, that program, you don't know my program. Yeah, that's it. Now, Mr. Philip, this time to the face. Our year kitty, our year. And then Kalashe, and Kalaki, you know, you will method the identity and Kalana. Method identity and crack. Method of the valley. Method identity and worry. Ubi onuma senior one year tiano uka say this is the one I tell the young and ubi then I'm not going to also swear uka say titina senior big titin you also fast fast to years and ubi I think it's a senior method of BTC you valley another BTC akala me patrol you yeah that's what papa. Hello, good afternoon. Good afternoon. You me patrol dini baby our casefi. But I'm going to South Africa for Kaswa, you. But I want to come and make a mistake. Yamini is don't be any bow. Any essence and one of two essence. Very unwired. Obama is also boyfriend. So Obama is also boyfriend. And the video also everywhere. So we need to support you and after we are and what we are doing. Our support. Okay. You know, let me come in my edition and everything. And we could transition in what you say, but I mean, a father is a father. I will get a father. That's what we do in one minute. In Colano, I said, incident could use okay. Yeah, that's papa. Hello, good afternoon. Good afternoon. You, me pacho dini baby our casefi. Yes, I'm Robert. It's your Kumasi. You, pacho yeti you. It's good afternoon. Good afternoon. Yes, sir. Talbot, who TV no so pacho, my TV volume then come from. Next year from a phone. You, what you also? Reverend Kwame, James Bako, and Santa Burma, and Ukuma, and now Basa. After all, so monkey, and now, what's so cool, Mama, at the tenant in Kurata. We can get it when you press a clear yard, Jawama. I see you point about the general moment. So, I said, ma'am, you have to get yourself settled somehow. Okay. But yeah, at least, Danny Daddy now, so, when you are from the now, what you are, Jima. You can never call me, Miss Yamapa. Oh, Joe, super papa. Hello, good afternoon. Good afternoon. You, me patrol. If I'm Mr. You, me patrol it you. Yeah. When papa muka when go to the ministry of suffering or pain, I'm serious people. Okay. The young patient and with you. Now, you go to the way you train as a new company. I'm talking about the liver. Okay. You ever look at your liver bar, you and I'm facing that problem right now. Oh, sorry. My mother is a Bianca, which is in a center. You don't have your soul, what you know, which is mission. I'm not saying, maybe the baby, I'm not going to question baby there 1 week. So, which means you dying in the car. And so, the only number should be out here. Baby, no, I say about and one. You check about who come to come for radio. Cut us off. I was saying, and this is the
I'm the different topics never by the yeah, that's a papa. Good afternoon. Aha, another nabile bisa na man way. Yeah, that's a friend man. Mama bisa be my my child did baby akasafi. But mama first school. Mami amma pocho yete. But the thing there, and mama let me baby what them because remember the same thing that women saying them permanently. So your father work at them in the house and number. Okay. Yeah, that's but the first one, you amen. What's amen? Man more way. Yes, a man more way. Hello, good afternoon. Oh, Mama was so true. Pacho did baby Akasafi. That's what I'm telling you. You, Pacho yet you. Yeah, one of them, my dad. Most of the time, I can say, I'm doing it idea. But you know, idea. Because you are a man, only you say, I'm telling you, the Mukana, this of us, I want Lano. You say, I'm now, Timon. Because the moment you know, for money, you say, a day, because you can't tell me what I'm you see, I thought it's a man to watch you, and it's possible so. A man will be fire, the chain, and the pray. Let's make a say, you say, what I say. Oh, by a local person, that I'm not sure of any other thing to me a day. Oh, so that's when you said the small crew come up by day. You see, somebody is a Maya, you know, that's a crack. I ma was born that they be a kagu member no since and I come member some kakrawai. I won't come in a member is me yard. Aha, yeah, that's it. Hello, good afternoon. Me who ye now so. Good day, pa, where dear. Yeah, that's you. You Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Emmanuel Madam Wasi. Pacho, did you be back a selfie? Oh, Pacho, a friend Evelyn, make a selfie. I was a cry. How was she? Evelyn, Pacho, you. Oh, my better friend, not that a car saying they are about the red memo so much shame, mamma. Now, I feel my society now quite problem, especially if only bear much. No show you, government now, woman, so I call it or how I'm a because me say make us a mini bear money, but only one back to 1.5 years. In fact, bear money in the because of show me banning for no so be also be a cast of fun and also be any other to fun. That's our time, man. Oh, what they want our time, man. Sabi na ye time, man. Okay. I want to look at 10 numbers or the near tie and on what you want or me and what man near dinner or China no one. I also environment now a woman. If it's with you what man, I can't say, bear man show. Bear man show. No one puts a bar in sense to the mammy say, yes. Papa also bear my shop or banner say, you, Pacho, hello, good afternoon. You, me Pacho, did baby Alka Sefi?
Ọ̀nà yẹ fẹ́ mi Kwame Akpalo mi fẹ́ òfin ọ̀fíìsì abẹ́fọ́ ọ̀fíìsì south ẹ̀nà mi dúró gbé. Ó tura kuma sẹ́tọ̀ Tẹ̀símà road ẹ̀nà mi ní wọ́n pàpà sí. Yàmi ọ̀nṣíra o. Amen. Yàmi ọ̀nṣíra o. Amen. Na ọ̀nṣíra wà bẹ́ẹ̀ jà fún ọ ní ọ̀ma ṣíà. Okay. Ẹni Fanti ẹ̀ma captain ẹni sísà bíi ẹni òkè mi nyinaa. Yẹn kọ́ yẹn ní Yo, mẹ́kọ́ na ní pẹ̀pẹ̀pẹ̀. Ó ní mi, o program wẹ̀ ọ̀hún. Ọ̀nà ní first day a máa monitor na mẹ́ ní ọ̀jì pápápápápápápá o program wẹ̀ ọ̀hún. Ó ní mi ẹ̀ ń fi àmì ní ajé. Dẹ́bi. Ṣé mẹ́ma yẹ wọ program? Ó ní àbá mẹ́ma yẹ wọ program pápápápápá. Ó ní mi fẹ́ ọba bí mi fẹ́ wọ́n dọ́ à ẹ̀ máa bẹ nyàmá ní ntúwẹ̀ ní mi fẹ́ bá ní ẹ̀jì mi. Ọ̀hún. Na ẹ mẹ́mu no ẹ̀yẹ́ ẹ̀ máa ní nyinaa o. Ọ̀dọ́ a ọbẹ̀ nyama ọba ẹ̀fí máa ọbẹ̀ nyama ọba ẹ̀mpé obi kura sẹ́bi ọbẹ̀ kọ́ akọ́fà nínú náà wọ ẹ̀bá níbi. Ẹ̀na wọ́n akọ́fà nínú abẹ́ka wọ̀ ho. Bẹ́ẹ̀ ọ̀dọ́ a ní Akoma a ọdí bẹ́ẹ̀ máa ní ntì no ọ̀nìmísẹ́ bí a wọ́ bẹ́ẹ̀ máa no sẹ́bi wẹ́ẹ̀dì mi. Ẹ̀ntì sá. Yes, ne fa your last caller say be ya Reverend any wo fa betimi yi questions ni bi ano e de amayen. Hello. Hello. Yo, good afternoon last caller. Pacho di baby akasafi. Good afternoon. Me kasafi ofedunkwa. E dey the Sir John. Sir John, Pacho yo yeti o. E Pacho ya sometimes a man dey ya dey na obe man ko ya wo so ko for ba oba no. We say what you waiting. Sir John Pacho mento kasa no kra o. Hello. Hello. Sir John Pacho wonde wo fom pa. Hello. Aha, Pacho afi kasa. I'm saying sometimes if one of my man no motete no. We are down or the kala kan na mo se o ya de and you can say umpana so wa ba wa bonche fufu. Ini bi awo Aunty. And when you account na ma bi sometimes after you need to me ba. Yo, that's it. Reverend questions be me no me nsem bi e na wo fa. Enti we de meto de opese oyi anoma ye bia. O say bi wa na onya adwuma de ye kan onya ya anka wo be ye. Onya adwuma nti no adwa no kra oba ne nkra no e ho nti ono saa na onya adwuma na onya ya obe ye nso ahodini ni ho no. E den na mo be ka kire no. Se be ma hwefie se na PV ka no. Na efie ni sikasem nyina ne su na gina. Ye fresh be ma ne breadwinner. Breadwinner. Se be ma dwuma sei ni sikasem sei na ne ye na hwe na ye fre no bread eater. Bread eater. Okay. Na ade a ehu ema mema ewu wiase. So be bread eater. Be bread eater. Ema utimi wu ntem. Ema utimi lose respect. To the extent that sometimes aduane sex ye ma. Oh yeah. Ti se be ma be ye bread eater. Aya hometisem pa. Aya hometisem. Okay. Na enye se be ma na ho kire na odwane frifie. Okay. Na age se owo eyiri a osoro awurade. Aunty bi se awari asitina brabo aye boy. Me kasa wasa asafu bi webo akwa baptist aso bi na me ka chom na watwi se awari na ye ware ne nne no. Enye nne ntira wo, eye china wo. Eye china. Because bema sacrifice hwe Aunty bi ye problem kase ye pa bi before. And then to make be before ni say ye problem aye wo say before ni say ye nim me da seka. Aunty bi se me kana sidie so. Me kana sidie so. Wo for the average Ghanaian and there esi wo. Okuta ayire ne nkwada mienu a. Sa family no they need not less than 10,000. Wow. The average Ghanaian needs 10,000. And what we wow. Now imagine say when you were bati na ne nkwadati na we make sacrifices way. Na bia oba no mpo on appreciate it. Ohunu say ye normal. I was so ye. E ma won nsem go. Okay. Okay. But what I say? Matthias. Adia Ghana for ma ensua. And he say
se woni be ma da ho ene woni ukunu utimi ni ukunu da dem a sua oda wa no wabɔ no kwaku de wo ye no ye ni so okay wo de kanisa emfa wo se wodi bi so so na wo fa bi so so bɔ ukunu no oda mpa so ahomache no bɔ ne chi sei party no kwabra ye hia wa anka yewu. Okay, appreciate him. Okay. Because na me kano me preamble ne say sacrifice that man maso. We di ni dia ba na na ni nyina gusu. Na bi sa wo say nsem wo nyina me dey fine. Wafa obi so bi sa say e wo se be ma o hwe oba pa na ye hwe na society kroya sia betwe ano de egu no so na be ma de oba de say wa ye ni bibi make us say so na wo ba yi unya yanka be ma bi so ye obi society na yes nsem ba yanko apostolic yes ready nsem mo apostolic me yoko to correction ko na bo oba nsem okay entino wo ye ade na wo ebe ye wuye okay ebe bo wasumdue ebe ma onyema bi aye ya mawa na obi gina nchen na so be kan ho asema say the man so wo man aduane ni there be akwai say what well condition kam no obi across no we glass number for catch so nim nyanza na yin kwa na wo so glass number for na ka sa kire no okay ni ka say nye yin tan yankopon ayi wadoma wanya esi etima mframa efa nti de wono tintan na wono wo kekan de wono wonya bia woni bia yin tin na wo ye de wo kan di sa oba na wo se wo bo wo bre ye in such a way say won koya de bia de odina ntan e kan emam ma okun kase because emam mu se me ya de ma akwa bi na so fukan na oba bi wa obayi ni kuna ya te be ma na wu a tribute internet ni na de funu wo sunu be ma na sa be so do kan na wo Aunty okay from na ma na wonya be ma gas sa na nopa obi ni ka botu mo fasin dara metu bobu shia sa be ma so bompae ma no okay be ma ni bi so na sofoka e bi ana yiri sikasem ye oba na adwuma ye enum kura no wakon ma se so ba na beti me 100 cedis a day now dey 50 o dey you 50 wo dey ka ho okay enkasa be oba ne de sunti okay dey e ya ma woni se enum gua se pa be den se be ka ho bisi oba no nti o bi chen asela wo yi wo dey ntu woni na wo ntimi nkasa woni mbasa bisi be ma ye kasa woni mbasa na wo nkwa so tie o ti ba kwa na wo se wo nya adwuma nya wo tena fie be ma wo dwuma ase wo tena fie be aboso miensa ma aboso miensa mpa ho fie ni ko pa dwuma bi yo okay tinam kasa adopa akura je wo gi sika ni wie na de ba fie a ni je na wo mu na ama okra ba ho wo nwene adwuma nko na wo ye no on dwen ho je say e bisa utimi yi bi yes okay be ma de wo dure wo wi ase na mema ntini ye wo dure abako ba bi ko je dure na ni bo homoden na nyi sika tu boto be ma dure wo wi ase na okay bo homoden okay so ti se utimi ye sa ebe boa na afi so emfa wo da chense sa o mane de dabi emfa wo da chense sa o ma de e na o yire de hwenkola no mo nyini nkobo mo bra ade e ya no se wo tira be 70 awko na o ba bisu akofa na se na wo re ba beto so dabi ene ya so prevent sa de no okay se be ya wo old age o sika akle be wo boa no a wo de ti obi a no wo ebetima so na so fu kan se edu be obedi bi sia o faka nyese ka wa o ka o faka o ko kepkos ko de bi e takwa de o ko de bi bi so me mo prom me fa team re obi breakfast in bed pa me me sa be sin bi didi ma kra mra o uwie na afro ka sa be kuma sia yes obi be nyes ka de ne ma aba shopping mall ye wa obi de ndie be fro ka ko be fro plane okay wo de enso no boabo aye no ma no na do mkozu to ko dini nkati krukra ho ura ya tutun no afendi siboni o batini ni nkwa ni musia enti show bottom se obi apie na osu apie bi that's all ade kura chan ba no kusua baba de mi kozu ni jata mi musibo mi won de nkwa ye chedo kudi fried rice enti for ye try ya we baba say ya why
mo bo so we friti na mo wazaye. I am a beef no. Na pafo. O tell me the way you need to Fufu Akoma FM Fufu Party a feature possible. Mimini da 10th August 2024. I was the forecourt of Asoko Municipal Assembly. New Amakom MHHs. Park the Soa. Kayo Diohian Wayua. A free Fufu. Ye be chokon to moi. Anum coin. Nia Jena. But not passage ready. A brown de portier crunchy. A tosodia. And Nambitisa. Nanche. A ponche. A jine. Hobby. Yo wapia. Yabaji. Na faye dia porch ready. Wabi pia de point fresh number 0209 119090. Akoma FM Fufu Party. You yani wa you are free. What for madama? Yadi Akoma FM Fufu Party de bro. Omidima for Herbal Clinic. Obibidi Blackman Company Limited. Delta Season Powder. Fufu kono. Fufu ede. Fufu udia. Ah, na wo bon sano. Aha ye da heavy. Ye bibia bi wa ha. Ediani bia opebia. Akoma FM Fufu Party. Free. Yonya ni wa fufu. Akoma FM Fufu Party. Munyina momia ka ho mom ye kwadi fufu. Ya fra me akue nima. Me ye choba e wo awraga jansen. Sadi Akoma FM fo invite Fufu Party no. Asante ma moma nyina ye ka ho mom ye nkonkodi. I Betty's Kitchen. Fufu Party no eba so afi so biem. 10th August. My Betty edwuma ne bi wa kaje etia. Freeman Hotel, Edum Police Station. Baby, I'll fry ya the opebia the bebrew. Asante man, obafo wa chobani. Ya wade chem so cornerstone yesa wa Ashanti Newtown na nebu abasa ho. This year Akoma FM Fufu Party last year yema aduani boost na fi we say eba so biem. E wa so municipal assembly. Ma me say bright enie. E wo kuofo made nkwanta. Last year ya no mo ana ye afi so ye jire mu dendende ye hia ne wayoa oba obedi di free munia ba aginie no confidence it in place first le oba ntma and
Eye Akoma.